Okay. Chỉ không dạy cái tổng nào discipline. Anh lập đấy. So aba hai kabang ma discipline sini life for tini suk zara san nugui phayo. Phiaba kai toro korna bagele tamu discipline na. Jadi kabang baru ni complain. Anu bukai tu report perengdi ini saw. Ke perengtuan no bisiwa habya borok ni. Kahanya hai proportion khai guru. Angkete ibu pro kaham ini man sinai. Hai keba angkete ibu pro keplai ini man sinai. Aba hai kabang ma sumrok ajayo. Fadikat disiplin, poeta disiplin sentini serenggai. No reading up there. Yes. Hallelujah. No notepad of discipline di sini. Take point number 1 ready. Hallelujah. Neng tomung no Yesus Kristus tu itabu kai tu ni no kuni no hingke. Kai tu no kuni nam le. Na patani. Kai tu nu kuni dah nak kai tu nu kuni patah ni. Kai tu nu kuni. Bayang dorong ya nable. Mau bising nable. Haleluya. Sedang kai tu kaham. Kai tu kaham. Tahu Yesus Kristus sembuh kawai poido kelakar. Deh, boleh tansari gerungi borok ketalangi sentabu bolu kamu sampai ya. Kai tu nu kamu. Orang nu kamu payman ya lo. Tomong no nini life of discipline kiri hinggang ke, tamu life hinggang ke, bukro anu kuni ongkori shokai ke dan pataron dan saiman selain yang lain. Jadi kemana borono bahin nopo, kai dorono, hai pano kai doro, tomong itu mari kiri, kuno pelai mat kiri sensari borok bayi bini, jadi tomong kuno pelai mat kiri ni kanggo, piaba ketal bayi kesamle pelai nyable, peria. Sengkam seli ketal jepru cuma abri senama sudah kesam abri senama sudah hai namno ketal baik kesam ni parak sen buzi namle so seng Yesus Kristus baik kerengri borok ketalan ka tapi ketal enzat piaba tomongke kesaman abo berai kirima singsa abu ni bagi no fali sini poila ni disiplin bobono seng ekna par ma tomai ke Bible tadi Bible Alili elambak, hay nggak deh? Bible hay kau elambak apa ni milik tamu? Kai tu ni kong, orang kai tu ni kong nggak deh? Haleluya, praise the Lord. Tamu nu kong besar kebang mah, hay pun besar tamu nu bukan ni kong kenaya engke. Tadi besar kebang mah, tadi tamu nu besar kong kenaya engke. Tamu lain nu kong. Tahu nak salah nukung, sasarara piring pore, sabza mali kering leh. Ayo nabe, nukung lo bos sabo, family thakang ke, kaito lo, jepun nom nukung sami ro, nukung ni bos sam kan, arab nukung lo tangai sela. Bono, coba hisabe logi sabo beri. Abang tola sabo besar. Ayo nabe. Haleluya. Sadikai tu kaham. Bini kayok ma. Hamzak ma. Hai flaya. Kan nukung jikun saski start mani. Aro koroksa celah tunggu, koroksa hik ni siapa beri tunggu, te besarok tunggu. Azagawo kok kenalaya enggak baise, tamu kita kamu piring poroi, uro sasarara ni kan payo. Tanggai kok kenalaya engmani pagi. Haleluya. Neng tak kai doro, neng Kristen ni gosi tomo, neng Yesus Kristus kerana borok ketal engkabono, piaba tomong no kai tu ni ko nini bisiwo gerai, apa ni bagi nini katung khazak mani gerai, o kai tu ni ko ni bagi nini zora mani gerai, apa hai no nini life ungi tomo mungke, hasil tamu kamu piring poroi dah kamu, piring poroi, abu mini hari opai sok pai nai, sasarara abu mini hari opai sok pai nai, urung abu mini hari opai sok pai nai. Haleluya. Praise the Lord. Orang senjata domai lo, okay. Pungo pai saya pai kia, di bro tu sana zona Malaysia, orang tangi saya zaman saya no, banyak le.
khana phungale bi borole horole sauna popo ayang bohok bari de khangke no putrung ke habu na ar de puma khana sinai ketrang katran formani hai ka ba formani result ta mo ko ok kuima ba dai sen gan de na wa thang thang ni habu la yu hallelujah nung tomo kai tu ko mo oba ha ke ok kuyang ke tam nai mai ok kui mai masaya awu phai saya sal thamun ka tam no baksa mai ok kui sa mai rong nu ka tam ni thang ga tong na sa la yang thang pai tak khop za de bus ka mo gedara pon ai ni ka ok kui sa mai ra hai tong soijo khai men ya ok kui ma no abu ba asu kebang masa ya ba ya hadisa semasa yang mu asu ba sida no ruzui himu bo enggak hadisa samun geri ba je nang amu suke logrong so rong thang payu sak pun control geri ni thang payu thamsi oraya teu sak au thang ni sogeyu haisa hadisa mai masa yang ma bai enggak kai ko liko hadisa geri ma bai nen tamu no haleluya Jungnugo, Jenny of family war, some Pungo Bible study could have like ya. Again, Tabu, Tam Siri to like, same Akai to the Coco. And a high holy night out Tam you night, and a high Bible study, and a high Pungagetam night. Okay, Pating to confirm Salo, Salan to you. High power Pating is Salan, which you also do say, Logos or Urumurungue. Piring pora iman induk zamu, hati ini saya tunggu. Maya kaitan kono hati ini saya tunggu. Hai pada seorang pora ini kan payu. Engkau bos horo hati saya sana yang tak puno. Kau lana kesama tutu potis tadi kau sana sini kamu. Hati saya sama bos horo buas ke bangsa ya. Tamna borong abusta. Deli hati ini saya tunggu sih. Moro thang kuiriu thutai ro riu ga bosra phatisa salai ta munai sapta phatisa salai ta munai bong Kristen sinaran belanya kelaisa aw Kristo gnangke daily ya Krishna ni abu sutuk zo borro haleluya haleluya praise the Lord tadi kai to kaha meni kai rakma anzakma so 5 layer. Discipline number 1 tamo. Discipline number 1 tamo. Bible hai ke ba? Elampa. Hallelujah. Ite kaisa or discipline number 1 Bible bhumai borta mu nai begoti gurti unai Bible. Okay, bazar thangor Bible begoto mu. Thupurbo. Egar thutilai bo. Pur benefit gri. Mo bego tong sak zora khagalaw tong kono benefit gre obo pishingo se hapsa ngani nanai ha pon pahan wak pahan tokbar so tebili bere no din tam na tong sa pena sidang mai tu kupulung karai kupulung ayang tam taxi maxi bemang kupulung mui han tohan nasi simi tam benefit malai sarenda Saya tahu itu Tuhan song orang ini, Tuhan song ini sama bayar perawat sini senlana, bahwa tamu nak yang kita mestilah, pun benefit pada final, angkon rasul Kristen ka, Bible salsa pun kaya, bagaimana ni sahu, tiga seting tahu, kok kena tahu apa, hela, wabang tolak to, apa kasih dasar tahu ni no. Think tunggu bagaimana no? Apa kau masih bisa kerana tunggu benefit kerja apa bah? Haleluya. Praise the Lord. Nengkau ke pas akhirnya si how sini payah masih. Akhirnya pas itu orang kali thang payu. Neng tongkol kalau dah, si anak kiri jago. Tongkol lagi le, si nuku neng makar otak lah amal itu mungkin le. Orang late response dah boh. Ai sikiri masa Bible lah itu perlu tonton apa itu kan? Tidak mau cuma perlu
Hormon kamar ni ya problem ke Bible lah itu betul sih Tam benefit mana dia apa? Haleluya. Ini bisu sekali dengan kau tahu apa? Nor kan sesuaikan. Oke Mia hamzah zakat tayosen. Harus ulaiman horni apa aja lagi. So discuss robot coli kamu. Sekarang bahaya kena. Nanya musuh ni lah orang tong ni aja harus tu ni. Kamu tak sudah kang ni lagi kamu dah. Bukan orang muni sobat sakit. Podrá por discuss coli kamu. Okay. Baksa tamu. Aku kalau sana musuh saja. Ini sengaja sangat sampai tu orang itu nak apa keren. Tali por sampai tu. Nggak lagi kita nombor keren. Okay. Jadi bisu tam discuss soal hamnya. Tadi nuk saja kena ni brother bilang tahu. Nuk nanya musuh macam. Okay. Tahu okong ni minta macam orang bos jadi kok tahu mungkin hamnya bondi ni bos kamu paimanya. Even nama bini bos kamu tangi manja. Tangan nolong kena buat amat speed ke kari kamu nomor nanya musuh mana imanya. Apa ni musuh itu bini negara tang manja. Wah musuh ini negara paimanya. Tangi kita nengsiap perlu kaya tu kau tahu. Haleluya. Neng siapa kaya tu kau kerui. Neng rina pun nanya musuh pun nanya. Lupa be. Bangsa orang 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 dah cuma itu saja mah. Asun saya orang piawai makan orang nuku. Hopung lot cina liru siapa hakan ayu kok. Neng rina nanya, neng siapa kaya tu kerui. Hanya tu nanya. Orang banyak kau belum jadi tadi kok. Invite suruh nana lagi neng. Akhirnya dia suruh nana lagi. Kau kau belum jadi. Tangi mungkin ni bisu kaya tu kau kerui di balik. Haleluya. So disiplin number 1 tamo. Laisa ko pakai kai tu ni. Ingat ber, tapong no. Neng tomong kai tu ko keringo. Business kelanya mucungu, zakri kelanya mucungu, hai ka ba kwana samna English na mucungu, yang bo thara mucungu, o abo kelanya mucungu neng bebang na khai nai. Tomong kai tu ko keri khelu neng ya priseu ke danger, sangat danger. Okay, pula sih tong ni tong naik, sida walking tong lah, piaba lasting ni ya. Haleluya. Sedih kaya tu kan? Ini kaya rukma, hamzah ma, baik fly. Amin. Haleluya. Disiplin number 1 tamo. Tabu Bible kena sangat Zephyrus tahu, kaya tu ni kok ni Zephyrus tahu. वो परिमाण रख दुखो नांगा फिरो तो डिसिप्लिन नंबर 1 काय तो को आनी प्रॉब्लम आंबाय परिना लिया ओके का जागा कैसा थाप जाके बिनि साबि फि थांमा हेंजा साइबिया रो बिसिम त तंबाय परिना लिया जिसु ख्रिस्ट जेफ्रो आ हाथायो कासावै कथबा गाहाम पिरो बाइबल खुलो बायदि नि सायब्ले को गरिया जाओ Hai nabda, mana tonggo, hai pano, apa hake tiri sengkelai sake sejak yago mana hake borong main yago. Old Testament sejak tonggo, abo buku roko, abo tamlai pak roko sejak tu. Pihak oma hake bisa bos apa yago. Haleluya. Tadi kaya tu. Jadi kaya mak, hamzah mak, baik lah ya. Itu tahu kaya tu ni ko. Apa sih disiplin number 1? Kok kenapa kita menambah? Tam nang kok kenapa gay? Hai nable, halo, kau kena? Kai tu kaham, kau kena? Tam berbuku banyak kena. Agar nak kena nak kontrol. Konsumen kena nable. Kai tu kok kenapa kita menang? Kundu sini dah mulana. Haja. Noga aja mana? Serasa. Market sab ke. Orang mana puisi payo? Oh, apa orang kena tahu sangat. Asyik expert apa ke? Kau sih no? Tori. Kain kau kain ke kena kan?
आमुसुक सीरियस के खना का साथी तमुन आमुसुक सीरियस के खना वो पोती तीनी नो बैठे काय तो कम मांग खामु हालेलुया ये माइसे का बरो सिकाय कि सादो न परसा ओके aku rasa problem ya sudah ting dong ko maksa mo tem kiwa sudah kok so te kalau dong iman ya abu kasi loy si tani loy enggak ke senze pro oke bo practice kawan fai dong si lai ko haleluya kawan borong ni good tamnai nu ko borong buku ko just want to get Jesus hai ka ba oke oh my goodness dong lah kata mana cuma salah mana baksa ka oh my god mulai awak ka hampir tu awak tega sudah tang tu nanti kita kaji bom kuyu manja oke dia ba awak kan dong obas lagi tapi cing kali utama regular nuksan kemana lagi kan sedang salah kaji ka ham nak ham sazak sih kata mana ayi kita kon kok kering hegi si kong di terang lagi gemar sangat sih bermandu pun mata kan nagis malah nanti kan kau sampai kok kaham tu kering, kau nonton malah kalau kisah kau ke, kisah tiada drop sih, kaham tu susah masih malah ya aku, kaham tu ni kaham payu, kaham tu ni tak ada mana sih baik, aja tu malah kerana sih dah kok kasih pun kaham sari dah, apa tahu hoi wifi di rumah aja, oh, dia foto-foto sini kan berubah, ni lah dia lain macam biru. Kok salah jangan tekun kering kamu. Haleluya. Nin tadi tong nablet ke tangpo. Kaisa pun ya kali manja. Nablet kamu sazak se. Nablet panggil se. Nujisu tiba susah tak ketar se. Saiman le. Haleluya. Tadi kaya itu kaham. Bini kaya rok ma. Amzak ma. Wi-Fi ya. Disiplin number 1 tamo. Tadi kaya itu kok. Tadi kaya itu kok. Kaya itu kok tamu na nak kok ke khana nak pori manu ke ba kaham ke pori te bekha bising ta pori di kharam kotor ke pori di obok phunjo sopai nei ja tumo boroni obas hanya tamu ke bro busi khlamle bakal bising pori ko aboni pun benefit dari saya zaman yes kamu zara to apa ke pori na zara botong but nang logo bible study lo klai pon pori ke koran kotor pori di abo orang apa ina na pun tu haleluya angka tamu nang pori wo kenao asik ba simia abo hai ni buku ki ongkor pina na tira abo na montamo memorize like haleluya praise the Lord kabama ko buku ko sing buku sto amari dagi jana sura na yang khori payo na kai to ni ko boba hakeno ong khori phanya na amen kama zara boro by face klaiman ya tam pomno sana thotong thotong thang payo kaisa cross no sungja kangkeno teipun phana lama kering jabu tani apa hayen ngin thani wo answer kering bagi hay là pori ka holo sab kolo warba si jang na kre kolom sami thamai wa ba nai si ya binu utor kri ba sai na nung soi soi utor gana rong thani kok da ma sano menung mai bo kok da salai jong na no bini ay sai da ni zora sa ka ba ring ya zara si jang na kre bishi ho pun kri ke kolom warba chit nunga hayinglah bini bisa nahala enggak apa aja lo kamu zora west kai ki abuni bagino nung any zora wo bebag zora wo no apply ke bakha fehele awo wala ja bagiya ani kai to ro ang kublong aba ke ya pri pro shei mala ke zefru kai to ko min thani kublong amen hallelujah tadi kai to kaha kamu ek number discipline ta mo amen Pokoknya nable, abu ni bagai tini ni simi, ni sai dok mo abu nung nade bahagia kai dan kok nalai. Haleluya. Kenal simi ya, abu ni bukuk tu, hai no hai, ongkor pina nalai.
Praise the Lord. Tadi kait to kaham. Bini khairok ma, hamzak ma, by flyer. So 2 number discipline. Number 2 kata mo prayer. Tadi suri mo. Agak prayer. Tadi prayer. Suri mo. Hallelujah. Nang tomo personal suri na ni zora naya ke. Nini thariwo. Maybe nini body kora shida di hak kota apa dengan iman. But Om din nang hoizak ke mang tong nai. Hoizak kusi kenapa pan manja. Freshness geri. Mekang dure ne. Om din mekdri paizak pai. Kuno pan din thariwo atam nai. Nuk hang ke lo kapang serang zak najat. Awal expression geri ni kang pai nai. Tangi ke prayer geri ni bagi. Sadi suri mo. Tadi prayer. Orang tidak suruh lagi ya. Apa sudah? Kamu ini personal, kamu grow bos prayer kali mana? Okay? Apa teke? Mana prayer no apa bo? Hyper no ini personal ke kait tu berjalan apa mana ya? Sini sambil kita sabo. Senggi ni sabo. Kebihik besar kok salah mana personal apa tong mana? Kalau logo bihik besar apa no? Asal as je personal conversation salah je ba, asal di rumah di ba, asal rumah itu conversation na, apa general tonglai mana aku salah mana aku sudah, neng ni kait je by personal hal orang lain mana aku sudah, haleluya, dan neng kait je ba apa hanya personal sasung orang nama ni kering ke, ni merkamu je kait tu genang, pohor asal sasan nukzana nama ni, aku nukzah yang kita pai deh. Haleluya. Sungsani pohor ni semua sangat le. Hai ni saya rasa. Boros sejak kau ngabo. Hah? Normal sungsani pohor ni bukan sah. Zaman ni ke ango ni sawo. Sungno sesau direct. Apa ke boros sah? Matthew chapter 5. Verse 14. Already. No, okay, sensornya jati. Tetapi, kami saat jati. Okay. Jati kesin paju tu ini untuk kagoro. Bahaya. Timbul muru ni kaya seni tu pano. Kaya benefit mana apa baik? Yes or no? Saat kaham kesini kau mana tahu pohon roga lagi ni, mana apa bagi benefit mana roga lagi ni borok. Saat itu muru tidak sisa, apa kia mana benefit dia? Mini thani wo kerosin kiri hingke, tamu kait ni kok kiri, hai kau akai tu beri personal halok kiri hingke, saat itu hai kan. Ambil neng nizu mau pusia, dek kalau seorang neng pusi kalai manja, apa hai jago neng kalai jag, tanggung hingga ke mini personal halo kait terbaik kering bagi, tadi prayer, tadi surimu, kalau pusikan, punya tamu kamu number, 2 number tamu, agak surimu, prayer na. Nini personal life of temen kait terbaik halo dari prayer dari ke dalam kiriman singsa. Kevin siang nak nani na personal prayer. Secretly dengan pukul zoran nak kait terbaik ini apa? Karena bih bos ekor kerana Kevin susembah akan juga kisi kok saya malu Kevin baru sudah ya nak le. Ani logi kisi kok sana please zoran. Lalu sana ya nak le. Abu secret, neng ni kait tu berpukul zoran nak hati beroda. Abu neng saya mana? Punga siri dah. Abu neng saya mana? Di bawah kiring dah. Abu neng saya mana? Okey, sampai tolak dah. Nak kuai pam tolak abu neng saya mana? Bos zoran bahagia. Abu kono time specific kiri, zoran specific kiri. Neng bukul ni kait tu bahagia harap naranai. Di bumusung naranai. Abu neng diri benar itu ni mana? Tahu benar itu ni mana? Amen. Haleluya. Sedekah itu kah? Bini khairok ma, hamzak ma, baik lah. Agar sen pohon dah nak kita mana?
pohon te koroksa na help the clay. Nini bishin di te koroksa bora help the money tong. Hallelujah. Help nga hai rang na lai bora simtan no di. Bora help nga na rang ku. Abu pada te bu kebang ma help tong. Hallelujah. Nono gara man ma bai no khom ma tong na ja abu te help ko ku. Rang berer ma bora kha bosmi able. Kya soishi bora no gara man ka ke bekas rang ma zoda. Haisa masa ya pano tong thogui tong. Hai na ble. Hallelujah. So abu hai nung khom undi kai to ro. Abu hai engna bagai puila na tamo kai to ni ko. Discipline number 1. Second ka tamo surimo. Por pok no. This quick ka thang na. Je to sin limited time ha. So next ka tamo generosity. Hai ka ba ya farmong. Hallelujah. Tadi kai to kaha. Bini kai rokma. Hamzak ma. Baik. Sungguh bu Hamzak ma boro gigru. Yes or no? Hamzak ma boro ta mre. Mana ya pharu ta. Give ni saya wita mo. Ya fat ya. Mani kaham ya pharu. Hamzak ma boro no. Buni sila tese special kan dau bini bagai. Ai zuda ko kan dau. Hai na ble. Sing saya mana ba boro buzi. Saya mana boleh buzi nampak, jeng sam ni kong nak kena, kait ni kong. Sam apa isen, halam nara kong salahnya ni bagai suri muni bagai, kait apa? Taman ini important ko a person sabong ke kait tu. Kalau bocil ni babu, bocil ni sanam naisa, bocil ni beba, abang isen sam ni kong kena, bini kong nak kena, agak isen sam apa suri mungo zorana babai, amen. Tapi important ko person sabo kai terus ma bagai sebin ko kenao, sen bonus suri sana, bawa sen habang darabo. Amu sebo important ba, amu suket sini Hamzah ko mani ba, ni sen bono mani kaham ba borom lagi mana? Yes or no? Hallelujah. Jasa kabo ko kenao lagi mani tonggo, Hamzah ma tonggo, halok tonggo, asa kabo ya hal lagi mani bo tonggo. Hallelujah. Praise the Lord. Ni life all system story tong nai. Nang tomu na kai nang komo na tomu ke. Nang prayer ko tong nai. Prayer ko tomu na tomu ke ni third discipline a kai to no borom rui hamzak suga ya phal mani to te to. Tin number discipline tamo ya phal mo. Oglang able. Okay. Child number discipline. So the fellowship. Kuthum lai man. Hallelujah. Praise the Lord. Sungguh tin kuthum lai orang kata mo, kasi fellowship. Sungguhnya orang kata tong lai able, kata mana? Ini season, all time mo orang jauh toro. Okay. Specific case invitation berzakan nanya. Orang soy Jisu ni besagro pai kuthum layo, kai tu ni mungo kuthum layo. Bini kong sering layu pun mana baik sentang pailai, zorau ke orosok pailai, bini sempal ke kai tu ni muno busuk pailai to layu. Hai nabla? Amen. All fellowship notam klai ke pan ketal ru. Yes or no? Yes. Neng lagi tangi jani. Sunday ke katang mani payu. Nogo asui to nani musunya. Hai nabla? Orang sok lain musuh, panggil semua zaman palke, makan nuk layu kok salaiman layu palke kai tu nuk usuk salaiman layu mana ba? Abu ni bagi slip of fellowship, hai kamu omah agak kutung layu mana sentam orang Hamzah go. Amen. Jadi kai tu kaham. Bini kai rok ma, Hamzah ma, baik laya. Abu bagi fellowship tu nen. Avoid tak lagi. Yang number point tamo, 2 number point tamo, 3 number point tamo, 4 number point tamo. Bukan lain mana itu orang lain. Ya kamu suka gay, ayam sangat berada di bahin lo. Berkenai pui bayi, tarik ya kamu kenapa berada di bahin lo? Kau puji atau berkenai Pokrogon tongan nango, yapung di zaga tongan nango,
yak ni jaga tongna nango obo kaisa busago tongna ni nango afro tamang complete kaisa busak nango amen abuni bagai ela no tamsa the body of Christ busak pun dilo alka ki tongi manja oh gereng sakit ma tonglayo afro tamang ke samsawo yakung simi tongmani bai bo agar telah guri manja akan mazhab te rawi rama bo agar telah guri mana juga orang tam tong nangai body bebas complete dengan nangai haleluya praise the Lord abang bagi do 1 Corinthians chapter 12 sepuluh ya 1 Corinthians chapter 12 verse 27 boleh diperiksa Norok engkau Kristus ni busak, saru saito, senzo terus saito mu, norok bisa. Tadi jeng engkau Kristus ni busak. Ni ngan orang tadi, neng bahwa Kristus ni busak. Amen. Amen. Tentang ni juda ke tongi manja, haksal ke tongi manja, gara kemang tongan muncung ke. Seng busak kaisa seng keba. Amen. Sadi busak kaisa. Boleh ditisha. Hanya kalau engkau Kristus besar. Kerasa engkau di bede. Amen. Bukan kenapa? Senzotor kerasa individual Yesus ni busak. The body of Christ. So the body of Christ seng the ministry otomo. Obo kaisa denomination ibu muya. Hai kaba obo kaisa atam nai cini atam nai musase proud ke saza nai kuno abo hai kaisa muya. Obo cini sini mus. Haleluya. Jepur nang os sini mus serai nai nang obo muti ibu proud nai. Amen. Haleluya. Sadikai tu kaham. Tamu Yesus ni besar ni kaisa par. Apa ni siapa khusyuk tong sang ni kita kok tong ba. Haleluya. Ang bung tong na ni Christian no pun thazaka. Hai pun ang Yesus ni besar ni padok kus gere kus khobza ya. Gitu unya belana. Haleluya. Awak bagi sen jakini kini pano. Jepro kai toro aboro Kristoro poitro khai tong masuk dari kamu. Reason kani besar ni kasih part mani bagi. Haleluya. Praise the Lord. Kejadian Yesus Kristus kiri bono bahaya sen hamzat sugi mano reason kake bono bahaya kai tu besar hamzat. Okay. Nanya di kai tu pun orang kai lemari kiri. Mana kubuli kisah ni apa dia? Temo kebang tu, temo besar ko join fighten, temo family kotor Israel kotor ke kai tu mungkin suku kai lemar lagi. Apa mungkin saya tu bayar dah? Sensen serta merubah bahagia tiap kisah kita tanggai sasu susu tongi mana no apa memborong saya tak mata bu yes or no asal sung kebang apa no join family tongi tahu borong kaisa selama semuanya wah sen tapal kan no alka oke aras tentang tanggal tumas mas hangga ke example ibali mas amase borok kemang ke tonglai mana tangsen avoid kwale tonglayo. Siapa ke kisah khazza gue mana oroi poroi ini mana abu mong borok ni cai tot mangi tu. Okay, Jews romi tam sengkamu lo kaisa borok any country ton kono borok a country ni citizen. Kalau India romi ay nawa kaya. Neng tongun Australia tongun kemana no? Okay. Azaga tangi kita mang citizenship mana? Ada turis sih sebenarnya musuh tong mana pak? Dirizin, solizin, sponsorin tong mana? Bak cakri purpose ni kasih visa nawi 10 bos, 20 bos ni visa naik mana? Pihak permanen ke? No, arah tong dia. Tong mana arah permanen ke tong mana kita mana naik? Negara ni citizenship mana naik? Pihak Jews orang kau bahaya. Bo India tong mana? Bo arah bo. Mana arah tay los hawi rohaya tak? Nung 100-200 bosor ni zonam pun tong ini, botong nak community ni borong nung kake, oh azab ni, abdes ni nung,
boni no 200 bosor pon kelai dong padi haiman barang borok borok ba aku pun accept kayo 200 bosor pon kan pano kok busi kenapa aku bagi jeng bahai no tangi asu borok no ma hamzat kai to tangi hamzat no berem kangke jeng ke pano oke zuda ko ke hai ka ba haksal ke tongtu kai to sunut berem ya abun bagi tangbi sungsar genangai kot makaham shawidi pili di misau amen Zepur ko thomaka pirzak nai jishno poido khlainai boro sok painai no komo sok painai no kaisang nai te kai tuni mungsimi sapu kusuk kolok saknai amen 1 number point tamo 2 number point tamo 3 number point tamo 4 number point tamo already gutom nai 5 number point tamo no ka 5 number point ke fasting Jadi fasting kan sen direct tam buzi kan ke pakai opuk sakit tonggay pun bar ko jauh thangmano normally sen fasting kan orang buzi lalu lah most ke itu orang jadi fasting kamu ain bar ka bas halsa mana hai most ke abon no normally sen fasting ki buzi layu oke piaba fasting mani opuk sa tong mana simi buziria ni life no oba ke practice kada khlaiya mobile switch off salne mobile bele den kre to tong khawai se pano abu bahane fasting no jepru no kai to ba mobile salne ya kari to ni mano choisui ne kai to hamza tomon no srap samani ya kari to ni manya tar manan kai to ni sai mobile ka si important ni kam kana nang amsuke kai to bai kok salai hamza go 24 gon bapan kok salai to mano mai opsuru kuya amu se fasting no hai kos to mos ta to bok romui ba ta zo to amu fasting nya amsuke bible poyo amsuke suriwo mai bai ko no phaya mui to pa ma nya amu no fasting hallelujah praise the Lord even the saloi jawate ni nom ni barang sam saikla ano disturb ta khayang kai to bejorana thangi to neng no kuni jong to borona ya gari ko hai no kaisa jaka thangi to mane yo apo tam bagi kai to ni bagi apo kaisa fasting pas ya gari mala ya ble nu ya to ji mala ya ku apa hai betul tam saba no hu jati masa besa betui jaga সম্পত্তি yakari phaimanai boron tam nisa soisui sagre kaham soisui kai to boron hunjak nable abon mane sida hai kai ke kotor ba jaro am abo kai to to nai aba kaya jepru ya kana nago ba kai to ni bari ne boron avoid khlai nari nangma jorao jepru khlai mano akomu sawi kamu haleluya Bisa nama poin? 5 number poin tamo? Start kali tini sini no. Mobile switch off kali noko tang kage, tongo jemban lagi. Lagi mulanya kisah kena. Tahu, all generation number 1 fasting by muya, mobile fasting nasi. Mobile fasting kaiman kaman dan social kai terus. Tahu my fasting ya mobile fasting kai. Dari sana boro berai busy ni excuse kelayu. Ni jodoh samu mung ya kari kai dan baga asupi. Kai dan samu baga ongkori pai. Amu fasting. Daily sagiri kangu, daily business kelayu, daily rangaziwo, kiko tongo. Bahagia neng abono tingsa ni tongo yang kai to haksa lungi betik ni tongo abu ketang nodor kering tongo neng yang nak kai tong tar tu sini hai perang kishin bela non tahu yang chogre kelas lah ini mana non ini bakso mus saya tu kai tu yang kan kaham muza kai pun orang hai surung ya dia pun paralyzed dengan apa saya baru dia
제프 패러다이스 나고 살만해. 야 갑기 살아서 지나가라 디만이. 하이로 편하요. 제프 뭐 소리에 편 앞으로 오면 배로 살만해. 남는 우리 말에 어느 질 거기로 싸는 프로 그때 파야. 아버지 타게 이린다요. 너 사기 타고 해요. 엉클이야 커라. 제프님 타니 동거 아무는 배로나 시리네. 할렐루야. 우리 봐봐. John chapter 21 verse 18. John chapter 21 verse 18. Shoi kubi kogdo mo siangara kogia. Boleh. Sikla pro janggori kawoi hanga mo jong tanwa tango. Sikla pro bol sama sirat akhir janggori kawnya. Jasa dapun tamang lima, hang lima. Next. Pia jakra ke neng yak kologana. Zakra zeprumo murat berisidi mani. Zepruno apa jaga tangi shoguyo. Hey. Hake boiselini yak rokno kawoi neng hanga mo jong ya tanwa talagana. Ay mulana. Zepru yakung yang bayang itang payo. Okay. Kok sana musumer kok saimi yang itang payo. Komzor yang itang payo. Apa kan neng asura musung saja. Arah semula asuri kau di sini. Saya bayar tanya. Neng sana musung saja harus tuh kita bayar lagi. Ini boleh bayar. Kok busi itu? Sikra zara tamu. Aing sahaja tahu kamu pay mana? Pun problem berapa? Burana salah yang mana kan kamu mana boh? Orang mana asur ke? Anak mau mulai keget matu ni. Neng saya sana wah aku bawa masalah. Mau super teh mau sesuatu senami mau saya bayar. Kok busi itu? Haleluya. Oh zora kai itu baik gara kukung aja nih zora. Tapi ini mau mana tahu? Zebro hama tak tertagi bayar. Zebro wansung nih kun panok teh kering tak bayar. Mana wansung nasur pan kering tak naik. Apa neng musuh pan ganangi bayar nih. Tangi hospital kerja ini kerja sana baru kai itu bisa sekali mainnya bah. Aing jalan ber bro ko sai tunggu. Aing bisma sai tunggu, aing yakung sai tunggu. Aing kidney padisa. Kebang problem buat azara bahagia concentration di mana bakai jadi kok no. Nengah tabu pun problem kere. Kelai sana asubi tunggu. Bisma berubah yakung berubah pun problem kere kun jawab tim tunggu. Azara sudah nentari bagai sai tu ya bayar bersih kele. Salsa apa hai zara painai musim panok tori yang naik. Musim panok keblai ni yang naik. Bebas tik tomas zara ono tik ya bersih. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Tadi kait tu kah? Kait tu kah? Yang nomor poin tamu. 2 number point tamo, 3 number point tamo, 4 number point tamo, 5 number point tamo, busi kenapa fasting tamo lah? Haleluya. Zepro neng sak no control kaimannya, kai tu ni bagui. Afro neng bos agak mungkin take corruption ni control lo. Ang mobile ko yakari man umaran tamba mobile ani control lo. Mobile yakari si man liya yakara musuh yakari man ya mana ang mobile pe control plaja gitu kan. Ang tahu busuri man di bro busuri man tamo ani kai de mana halot kinto. Suri na musuh mana zoras na musuh malang liya. Kelosi man na musuh man thali si malang liya. Ya pana musuh man ya pana si malang liya. Tar mana tamo ni kontrol pun kan kerja, nanti korok sampai kontrol saja gitu. Hasil masak karena keplai sabo, gesen sabo,
Nadi ni life saw keplai saw kesen. Ulta nadi to nadi. A kesen da keplai to ka keplai jaya tola sopai to kesen nadi. Haleluya. Jadi kai to. Bin kai rokma. Hamzam ma. Pai kai. पहिला point sudah kasih. Take as a point. Take as a point kita mau silence. Sharing enggak bisa. Tadi sharing. Silence and simplicity. Mana tamu? Kamu sep over kena tak tangdi. Kenapa seorang borok tunggu? Oke. Bini tapi je sana nama ni serai para kebang kok saya payo. Hai kaba je koinen hai ke tolak aku koinen hai tongya. Tangi se putang diri puna musuh jago. Apa hai borok tunggu? Apa baik tamu itu? Berapa bor baru ni kang baik. Simplicity ubah pilih ni. Silence sharing jaga ubah pilih ni. Bible wakong saw. Harokai. Sibukai, Harukai, Koine. Even Jesus Christ wakong sawo. Oh, serai rokai. Enggak boleh. Baru ni pakai sama ha. Serai tambah. Koine ni ada tak? Ada. Serai balik koine. Neng serai nak kaham ke bandu ya ke tori maru. Tahu bandu dah keren tak? Oh karena nembang di mana? Neng am susah menurut kodre kodre bandi usar neng sari mana? Neng nora sari mana? Muya nak kakak ini sari neng sari dah. Patah ki biasa kita rawat sama mana? Nora bandi mana? Sekarang kan pacar mana? Bandi kolene ke tidur di tangan itu mana? Kai terbo, koine ne sharing, simple ke tolak berona hamzah. Haleluya. Jadi kai terkah. Yang mana sahaja sekali, dress bawah kan sundi, simple ke sundi. Anu obar borong musanya tang kadi. Maksud orang borong semua musanya bor. Yang mau saya, yang mau saya kata, tanah mai borong sama saja kayu dong. Simple, dress simple sundi. Kalau ketarget pungan namanya, problem lagi usun kayaknya. Simple dress sundi, suwi sabsu rakyat sundi, simple ke tonggi, sharing ke tonggi, naik kai kenono, ya. Haleluya. Praise the Lord. Ek number point tamo. Dua number point tamo. 3 number cuenta mo, 4 number cuenta mo, 5 number cuenta mo, 6 number cuenta mo. Siring tong mani ke ba simple ke tong. Already. Tangi siring tong na. Nang kai dari ko ko kana ka. Dita mo, awon pare. Kai de ko ko mo, suri ma bo nang already zora na ka. 3 number cuenta mo, ya formo already ya pare pai jag. Saya number point mo, utung lai mo nung team na tahu. Pas number point mo, then bupro tamu avoid kan nung klay mo fasting. Amun nabe, ini memang team to nabe, terus team ni udah tidak tiap sunai toma. Tiap sun grill sering ke toma nabe, tiap sun garang sering asuri mana. Kan, tuh, mana main toma sugri tu apa lagi? Asu itu asu ya. Siring saya kok mau orang salah soal ini cuma kok busi itu ni apa pasta point already fix itu coba tapi 6 number zara kamu na siring hai ke sekai tu oh je pasta nanti fix tu mana ni apa di mana itu ya apa di mana nengai pasta fix tu mo yang siring ya sana zara fix kere hai macam tu Hai Waisango, hai kiklai fork ke kuat kiklai. Hai tu kiklai mana bang, neng jaga besar lokal itu. Ang ya pana zara sa area sa di dong itu. Oh, yes,
Hallelujah. Praise the Lord. Best example Abraham. Kai tu memang ready kelajak. Masalah aja na asal semua asal Israel. Abu seterus saya tanggai. Totoro itu yang muni besi. Yang pernah naik tu naik ko, sok besi na aja asal Israel. Malaysia asal ini. Tangan mana jaga siapa kebo? Nen jaga tak sini. Jaga tak sini. Nen asyik tiga pakai tigun tongi, kai tu nono tiga apa naik, zorau apa naik, mini namar apa apa naik. Amen. Tadi kai tu tak. Bini kai rokma. Hamzah. This last point, tamu ke celebration. Tong ma. Hai kaba, tamu selago celebration kau bertam lagi dah. Tong ma pan. Tong ma hai kaba, mana khas nak mata khasum khasa. Okay, abu tu slap number point. Ni pas number point tik tong, siring tong berkait dengan kubulung kerja. Tamu kubulung keman kan ini slap number point tamu ni juga. Tong ni sini dah. Amen. Ke tong hai dah bagi proses tu kena belum bisa. Ambil hai ni ke mana tong kerja. Abu sini tong itu mana masuk. Jadi mana logo bahaya wari ke kelari cuma apa tong. Soalnya tong awak pun sih. Ini dia sendiri tinggal nak. Amen. Buat tong sana belah. Mendingan bisa. Haleluya. Tadi kai tu kah? Bini kai apa? Hamzah apa? Five player. Bodoh komlo. Orang ini disiplin. Asal ini disiplin komlo salaya. Kali ini balik. Disiplin bukan salai mana. Jadi sahaja ni jogo apa mas tahu. Jadi mana? Sahaja ni jogo sana saya ni adalah norok tabu mature enggak disengkak. Mature asoi. Okay, kami salai torsak kayu tongman di bawah tahun norno disiplin ni kok sawi mana, amal ini disiplin ni kok sawo, satu poin no tapokti, no tangi serinadi, haleluya, tadi kayu tu, bini kayu rukma, hamzah ma, baik ya, okay, tangi disiplin kita, disiplin sentangi tongai, tangi tongkai, tangi hingga ke ni yang ia pun kan kiri. Jadi ia pawo supongnya dari sabo. Abu ni bagi disiplin banyak nak. Jadi ia pun kan kiri. Tawan suri dem sesak aziri dawan ni mainnya dah. Haleluya. Biar sam ia pawo, kait ia pawo. Sekolah lain kali. Psalm number 31, verse dengan ke 15. Psalm number 31 verse 15. Tam sejak tempur lah. Anos nanai sa kaitor bo ani seleng ro ka bos nanai saya ta. Bo ogo juzak ma hai keno. Ani jora ro ki ya gosi. Psalm number 31 verse 15. Purdi. Ani jora ro ki ya gosi. Aro ani kebe mai are ro ke sha to mai ro ni ya ni sio tadi. Okay. Tam lisa punya ni purdi. Ani jora ro ni ya gosi. English Bible purdi tu tongcin bising mo. Purdi. 15. My times are in your hand. Okay. Hai ka betul ke translation sultan no. My future is in your hand. Haleluya. Nini zara sam liya pawo. Kacan. Nini future dengan sam liya pawo. Haleluya. Sadi ali tinang. Kai tu liya pawo. Ali zara. Kai tu liya pawo. Amen. Haleluya. Tabu. Nono. Bewak supongeri mana ro kai tu. Ab future ya pamna ro kai tu. आज जोराया फने को काई तो हाके नंदी नियो डिसिप्लिन फाया के पहाई के आज फिनान भी रिसर्च सासा नहीं बा हालेलुया सिर्फ क्या रो खातुमाली
Nin ek number tamo poverty khatung nin tinango. Khoros sala tam musung nin tinango. Okay. Salah dong, ayo sim saya peri jauh sari. Tam musung nin future nung tam musung. Kan khoran kali sari. Khoros ke. Future nin future মানে নিনি মানা মুসলমানি নিনি খাতো মাতামো ভবিষ্যৎ ওকে তেই হ্যাঁ ওকে তেই হাই খরান করে সারি কে রাশি লাগে সরি নেক্সট Ketan kongsi bin muluk kusuk pelajar tei Suk na ho tei Oke chalo Dekyo salam suk ko Chini men khatu wa tam sadi 5 বছর বড় রাঙ্গা না মেনা ভাই রটা মুনি আমি সিনদা অসং জারাও সুমনা না সুমখা সারা না সাখা সাসা জরা সাই খানাই তংসা জরা তংই খানাই আসুংলে বাট মেন চিনি ফিউচার চিনি খাতু মাতামো আং মলব্রো নি বারে চুটাও তংই না লাগাই আরে কাইটর ভাই আরে জিশু ভাই গণ লমদানি Nini mungkin kucuk klien ang mall belum bagi tongnya nanai abang plan benar mah nini abang nabla haleluya gini kabur minum tonggo boros tangni tong size bay bay nih pak udah kabur hari ini ini ya nabla agar tolong tangan pengen orang agar tolong pengen nabla unong putih orang tangan nabla Jeng barat tanah bagi apa sih tong lagi pak? Jadi tinang tam pak. Aku sih nggak boleh tik masih kok kebang maya boleh. Kaisa sih nggak boleh. Tamo jukna. Nin tinang tamo. Angar tongnya nana, harus hobinya nana. Aku sih nggak boleh. Haleluya. Neng destination barat tanah itu saya ini bagi selama kesaran neng orang pore enggak. Suknaha ni kabur masa rang ni pun kusaro. Nara dol lain ni sahaja ni pot makan kenapa? Na dol lain ni tak sekai. Sekai sedang ni berapa? Sekai. Hook tu sari mana? Dol produksi kaju. Dol ya sekai se. Sekai. Hook tu sari kuyu ka. Dasar hari itu juga. Tapi kubur mani bang tu tuh kayu bok. Sekai ke? So siapa ya bini apa tu segera. Ni lain bodoh apa yang tu kan? Borang thuk kau sah bokui. Ni soy future tina. Awal tu neng pok sakit kan lagi. Kebanyakan kuk zorawan orang itu baik borok. Mungsa ke. Hak sarang kan payo. Special sorry hanya zorawan. Neng bukan kulung kena ham kagak bukan pada sini kaya jangan kulung itu ini. Kaya tu ni akan kelamai serap sahaja bo. Tangai hanya hamna ni bagi bo yakat kelam kaya. Kaya tu mana? Opera senengra di termasuk tong lana. Saliat teras tu. Kebang mah baru orang kulung kena di aras tangai. Rang putih kaya sampai sampai deh. Tomo option kaya tu nutup kaya. Arang nutup kaya. Azaga, akantai, arus buat tanggu. Bini destination, bos tangan itu mana? Abur bopoi kelangi, ya kelangi tanggu. Haleluya. Amang tangan job ni kok sering lagi bersenduka. Kerja, bapak, bushago bahan sekerja, background simi. Yong gele menambang mani. Bisna usur mak tuliat, apa lau usur apa mak tongisiu. Biko apru kono, kaya dunia tadi ya masalah ko. Bik punya mas haka tu
Tentang belum itu ko serai ya kasih dengan kait itu. Apro kalau boya kari ya. Tangi malah tinggal tong pilih destination. Kait itu. Nengbo musasat seoje himi tong pro tangi tong pro nengze umur bari. Sini tu umur bari tu mana? Ini poci kena 20 kena 30 kena 40. Apa ke bari tu? Oh journey wo ni kaisano hatu mana nangai. Nini nasib mah kaisano nangai tamu ke. Ani bagi tiar pelajar kait itu tiar pelajar ni jok nah. Abani monto. Amen. Sedekah itu kah? Mini khairok ma? Hamzah ma? Wi-Fi? Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. What is it? Isaiah. Like kama kesam samolokno muncul lagi. Tapi hingga anu kayor, anu kali itu korak siapa nak tuh? Okay, kayor tam saya tu. Nor tamu siapa daun ni tahu mungkin. Ang tam kelajak, abang nor muncul kelajak ni sao. Tui keriu tui kari zaman kayor. Nor tui heran saya kari zaman no tui keri jangan. Borok tu tujuh ketan kari zaman. Pegang pokoknya susah kari zaman. Mana boleh? Haleluya. Ambil kait tam saya tu, nak tahu kisi siapa daun dengan tahu mungkin, laisap lo muncul keladi, tam kelaiman, soalnya din baik, pritimi subungnya maka, dia baik subung kenapa le? Perkungka, kait tu mana mah? Hai, koroksan lebih sinti. Sensara borok sukungi lebih kenapa lo? Koroksan lebih sinti siapa ni kebanggaan ka, amor bebas stop fly hai ketal ke ya presiden lebih kenapa mana boleh kait tu? Haleluya. Subnahan yang hati kurung songisar besar ka, mana boleh kait tu? Amor bebas kubu ke subnahan apa bagi senior naik ba? Okong saya tu, tom kisah pun daun dengan muitu fly. Allah isap lo muncul lagi. Next time sa. Anu kait itu, anu sonai te kerei. Anu kait itu? Dia anu sonai te kerei. Mesti kenapa? Ini ani bagai kait itu sebino. Kait itu lo kosong te kau kerei. Sorry, kait itu lo kosong. Te kau kerei. Ani bagai kait itu sebino. Ini cuma borok mah ke borok bandi wo. Aku kemana pun kait itu kaisano, ya tim kait itu, ai tim kait itu. Ama aja excuse kalau ini borong kamu kait itu. Haleluya. Apa mau kerja? Kait itu. Moses terus semua angtam di mungsai ni. Kait itu tam sabah, anu. So kait itu no, arte musas bom tewi, hai kau shortcut ke, hai kau kosong ke punung sana tikun tu. Bukan kenapa? Next. Ang yang pengisimi pakai di umumno syaklai, kai tulis tahu. Ani kau bikin tong finai. Di ani berkau cap marokno, ang klai banyak. Amen. Ya pengisimi busuk sahur tadi wo. Bos sabza boklayan klai ni. Bini tahu latest sabza tamo. Yesus no poito klai ni ro. Yesus ekter ni ro. Bor ni bagi tam, morbun ni bagi tam. Oh sabza omo ungai omo kelajak ni kelajak ni. Neng setahu sabza pleno neng khopza na boleh musuh ya. Awo ni kali ustaz. Haleluya. Sedekah itu kan. Bini khairok ma, hamzak ma, baik playa. The celebration ka disiplin ni tamo paitha point na ble. Celebration tong thok mongo neng Haleluya. Daily khopsa ki tom nari nang lai. Amen. Tani himbale sing nogo Yesus Kristus bini sari rokno suri mung perang bani. Tapin perang. Oh cukna hani cini apa? Nini mung kata suri jatni. Nini ha. Apa berbeza tak? Aha. Abo daily neng orang enjoy kerja nang lai.
Haleluya. Jumlah ini borok. Ang arti ini kerip mana? Ang arti borok. So ani tong tok ma at jumlah ini tong tok ma ani ini celebration daily. Haleluya. Tong tok di kita kemana borok? Umar bor tong tok ni bisa. Okay. Yes, kama zaro ma kam lagi sih. Kama zaga ba borok kita tu ba. Hai suruh sarapon mang lain. Awal mana ada orang hak di sini. Tong besar apa ya? Ar tong tok ma tong ni. As celebration tong ni. Oh borok kait tanah poi tu kelayu kait tu di borok. Ni tahu an negara dari kebang kagam kah. Keba an boy malai pinai. Atong tong mana ar dalu kita. Haleluya. Praise the Lord. Kok busy kenapa? Sini disiplin pai kan number pertama celebration. Tadi malah kait tu seno celebration ni bagi choose kelayu. Ar sok nak kawin kabel tu nak bagi seno saya. Oro makap ka tukoma nangka kos dongka ar tita mansite. At sudah bahain kamu ar kam na bo? Ar sak kos to sakro bo apa hero ni kiri. Haleluya. Salah nanya. Tiwana sak ni kiri. Tamu ke tong tong. Celebration semisi. Haleluya. Amen. Amen. Ya from alai le. Kalau ini sih kalau masalah ini. Bini apply for dibagi sen sampai lain kayak itu. Oh haleluya. Thank you. Sampai kaito. Wa panama sampai